Prvi put u Bosni i Hercegovini predstavljeni su celokupni rezultati istraživanja i publikacije koje su nastale na temelju rezultata sedmogodišnjeg projekta u našoj državi. Tematika ovog projekta jeste proces pomirenja i izgradnje povjerenja među građanima i narodima Bosne i Hercegovine. Ovo je jedinstven pristup ovom pitanju i problemu u Bosni i Hercegovini, da se pitanje izgradnje povjerenja i pomirenja preispituje na znanstveni, naučni način. A to zapravo znači da ono o čemu smo svakodnevno svjedoci, pa i na način koji ovih dana možemo pratiti u susjednoj Crnoj Gori i na drugim mjestima, religija kao jedan od ključnih faktora zaista ima svoje mjesto u procesu izgradnje povjerenja i pomirenja u Bosni i Hercegovini. Nažalost, većina istraživanja izbjegava, zanemaruje ili ne uzima dovoljno u obzir činjenicu zbog čega su i na društveno-političkom, ekonomskom i svakom drugom planu ključni procesi koji se odvijaju i na onom duhovnom planu. A to znači da crkveni i vjerski dužnosnici, poglavari, pa i sami vjernici kao takvi, kao dio društva, nose odgovornost i dio svoje uloge u procesu izgradnje povjerenja i pomirenja. Okupili smo tim, zahvaljujući Univerzitetu u Edinburgu, kojima se zahvaljujem što su organizovali i pomogli da naši istraživači mogu da obave empirijska istraživanja, budući da su ona prilično skupa, budući da smo putovali. Prvo smo uradili u 4 grada 2012. I tada smo objavili publikacije, njih smo doneli, možete da vidite, rezultate tog prvog istraživanja. Potom smo 2013. 14. 15. svaki put nanovo išli i počeli smo od Bjeljine i tada smo imali prvu fokus grupu u fondaciji Lara gde smo razgovarali sa svim ženama. Istraživački tim donio je odluku da upravo Bijeljina bude na simboličan način mjesto gdje će rezultati istraživanja biti prvi put u cijelosti prikazani ukupnoj bosansko-hercegovačkoj javnosti, ne samo zato što je Bijeljina jedan od 13 gradova u kojima je istraživanje provedeno, nego zato što i na simboličan način svojom lokacijom, svojim dinamičnim društvenim, političkim, ekonomskim razvojem oslikava ključne rezultate ovog istraživanja.